Hangnya PI kira cakap ke pulau jong kene ke zoo hangnya pulau kita poin kita hangnya ha zoo Assam dia mentang kita kira belum cukup kira kita sana wajib ya hangnya mentang kita kira belum kita hangnya kira kita jong kira ini dari dos. Mana dos? Perlu tim kerasnya mensua, asnya mensua. Ya kita perlu hagan yang kepon kita poi hangnya jaka kenika pulau jom kenika zoo hangnya. Jadi hangnya perlu sebenarnya sim tiket. Itu stasiun kenika jaka ban sim tiket. Ya kita perlu kenika jaka zoo jongka. Makam hem ay hanya aku hati deh. Ini ketering dengan juga dengan pengalaman. Jadi kita perlu mentang kita kira belum kok kita ya siapa itu buat jom mereka video jongi. Dan mentang dengan ya bendrung cene jaka beton gini tengau Shri. Tidak ada orang pernahnya dia dulu kasih po. Kita perlu ngayai sagawi par kebenta ke bakam kamar kene kene ne ui kene kene ke pulau jong kene ke jaka ne kita perlu ngayai biang sagawi ke benta bakam kamar tiga ne lam pi ketu kene ke benta jong kene ke pak hang ne kita ya sya bernga ada buku jong kene ke video ngai ba pin setenak baik perlu ne bi baik ta jong kene ke video kene hangnya perlu PI kene kade benta jong kene ka hangnya kene hangnya kade benta tu kade gas tu kade stay tu don buat kita perlu kade kuat perempuan biang ha kene ka jeka pila perempuan baik namar kene kade jeka bakam kita ha kita syaf ni hadu bukut jong kene ka video namar hangnya PI tu jeka ka baik nan ha kita perlu ngajak biang sakawe ka jeka hangnya siapa ni ada buku jong video mau
शेर नहीं हिर Oh, ni demo titi. Kita perlu tu pilai ikat tu kene ki jaga ki ba kita sang nem bat ketu kene ki jaga ki ba kam tu pilai ikat tu kene teli ki kimrat ki badan hane ka pak te mentang ya sakawe pat ke benta pakam shmat ti kam ta ya sha bani hat tu bukut chong kene ka video ep sakawe pat kimrat ki badan ha kene ka klau kene ka zuang ne kita perlu siap ni kini bentar jong kene ka zuang ne ne pi yo tim bat kum ta ter ani pi ya ka tim coba you see there Halo? Hai siapa bahasa halo? Mentang ayah sa kawipat ke benta ka bahang ne piwi. Kini hang ne kadek sa kawipat ke benta jong kene ka. Barang ne. Oh. Iya kurung. Kas macam. Ini bertajung klah, tapi perlu tu sudah video klah lah. Nanti PI klah dia. Tapi bertahun ni PI kini bertajung ni kan, no? Bertah ni ya sakuri bertah kabakam, sama. Jauh klah bat. Lagi pasal ke bentar. Ini kene ke bentar jong kene ka. Bentar ya kam sikma. Ini perlu jong lagi barang. Ya. Siau dia yang belakang ni, dia kata perlu kena kena bentajung kena tinggi mah belakang ni. Dia mentang ni jai biang sakawe pada bentar bakal cuma. Dia siap ni hadup kucing kena video, kenapa? Belakang ni ru, gila apa prinsip nak baru. Dekat tu kena kita jaga betul harga mereka zoo. Dia mentang orang shong thai kerja kena. Dia saya sepang orang yang kam shikmat stage shikmat. Dia hatu hadin PI ba don kita kising.
Te kita perlok kimen ki perang ra chuntai ki ne bat ngan yalam EP kam syakmat ngan bersang wat EP ketu kan ne ki benta badan jong kimrat ha kan ne ka klau ha kan ne ka zu te kita ya sya bernga sakniat ngin sepoi ha kata ka jaga bakam itna show te kita ngi nang song thai hang ne tinga wan marway bat ki perlok tambah ha kan ne ka jaga ha marway ki profesional ki don kam stage kmat te kita ya sya bernga bat ni hadup ko jangan ni video klem pep kan long ka bai itna ka bala ni ki perlok ha kan ne ki bom pat poi ha kan ne ka jaga te kita perlok mentang nang poi ha kan ne ka jaga badon ukla te kita ngi la kre menrung no sepo jong kan ne banta badon ukla te kita itu tu siang pi ukla atli ukla kidang syakai tai siang ni ukla ha kan ne banta te kita tu aram ini gini kita jong mereka ini PG Pro bomba do not allow the children to climb on the maybe dangerous te perlok kene hang ne PUE kene kebentang ne madon neukla te kamta haki jaka jungi Shatisha jaka jungi sha Meghalaya bat kumta Assam hi brokwi une ukla ula jandu jai di la piwan hang ne PUE yaw ne ukla dang dan hane te kumta kibe ki mrat ki jingri ki simbat kibe ki rajan sam jai te kumta bagane ga su di PUE ba te kumta perlok nang poi hang ne ha jika bro une u YouTube une Ini sepo tu silang PUE yaw teu ya kini ki skate hang tai ki skate kirang ya bom selah tak perlu aneh kata tadi tu ini ki bentar jong ni so ini ki berani betul aneh kita yang sagwe pat ka benta makam syakmat Kinan ham tahan ne ha betul ni merat jaket so itu ki baro ini berkira ya dia di perlok tangan dan sakawe pat bertanya ke dia jaket dia tapi dia udah tahu di simba ini ta dan hari betul ni sim
perlok. Ini benta jong kene ka zoo ne. Baru benta betul ne zoo sedang tenang ne. Dia perlok. Itu tak hang ne ka jaka. Hang ne sawi pat ka benta. Kita perlok hiu ba. Ini udah berat betul ne. Ini hiu. Hiu berat ba no ba. Kita perlok. Ini tenang ne. Jaka bakam per ba. Kita perlok. Ada cloud jong kene ka jaka. Perlok mentang lepoi hang ne ceka bedok ni krokodil. Krokodil. Kini tik krokodil kiranya siapa perlok ini. Aku pergi ke show ke shokai barwe. So mentang ini. Yang sedang ketik. Kan show. Ada ya shokai. Nih kiri ke benta jong sim ke kiri ke benta jong perlok ngalah kayak balik paina sendiri. Sangkai merwe ada neka zoo ne na tempat di perlok we rupa iwan lang na kita mesti siamat yang mentang lah kayak balik paina na katu kan neka di benta jong kan neka zoo ne perlok. Ini saya kedua hari next part ke video nomor matangnya lah krem lebih penuh. Jadi, ini kita minta ke bagi lebih dan betul lagi perlu jangan kita kerja. Kita perlu saya kedua hari next part video. Please pun ya keluar ke bakal video. Thank you for watching.